ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mao di kadidaytan a karton ti ara kabadong. Wine, ay, nabanuga ka nagibunag ka nagiti kinarton nga arak mo, maray. Ay, di ka agdanag, tatangdanan ka. Ikan ka pa yan iti may sabuti nga ara. Ay na, nagmayatay. Ay, katuwa na kagawan. Basta di mo ibagbagakan ni Kapitan nga ado tilako nga ara. Ay, saan, maray? Apay ko mga ibaga ngay. Nasaya atap na kinawatan ta kabadong. Apay ngamin tagila ko kay tiara kaya, maray. Kiti parpari na. Tagtagarilatan kabadong. Ay, kurang ko pa tiara. Tuya. Ganyan kayat mo asawan, badang. Mapan ka kumata nga. Dita, ay ni Marikwana. Aya, kunoy pare mo ni Kapitan Dagla ko iti arak. Adala ko ni Marikwana nga arak. Ilimbang na laing. Kastaya. Kato di tangdang ko mo lang ni Marikwana. Malaman. Alam mo tingarudan. Dahil nagumatang iti arakan sigarilya. Hey! Sino di lumaban, ha? Daa. Hey! Anya da jetongan. Ay, jak amo Kapitan. Sino di lumaban ko na? Isalbag kayo amin! Ay, nitatabadong dajay. Mailasin ko dyan sa una. Hey! Da. Ay, Takrot kaya. ay. Jaski kayo. Iso nga agpaiso. Ay, nabartak manan adi atan. Iso nga agpukpukaw. Ay, nagatangan na nga ta iti arak nga ininom da. Ay, day tatijak amo. Lumor kayo Ay, na. agsipot kayo. Naglalaban kayo. Ibagam to ko ni Kwaro na siputan nyo taglaklako iti arak. Wan, Kapitan. Uray adala ko nga arak dita, no awan gumatang, awan ti mabartag. Ay, Anya nga ta, no dagitila ngen tattao ti bagaam adi da gumatgatang. Iparibadong. Iso tagbarbartok. Uray paritam ti aglako iti arak, no mapandamot gumatang ijay ili. Ay, ungarod. Dinasaysayaat nga isudala ngen ti bagaam adi da gumatgatang. Ay, una niya. Ada puntos mo ba nang? Panunutam, Inteng. Saan nga amin kat paritan dati agilako iti arak a makabartek? Payman, kasaritak tuman ni pari badong. Wen, ano mabalain? Saan ko mga agbartek? San turumwar iti balayda? Kat mapan agpuk-kapukkaw iti rabrabi eh. Oh my God, badang. Ay. Nagawin yan. Ay, bayan na ko lang di tayo, tuyan. Kahit kapiti agpukaw. Sige ka. Magagna ka ni Kapitan. Ay, saan na ka mabutang, tuyang? Kanya. Saan mo't adakkel ti bulan idirabi ay? Ha? Tapno ko na ako mga adasamsaman tong mo paray. Anya? Ay, sa dinuti nagatagam iti arak nga ininumyaw. Ay, kuha pare. Marurudak na eh. Ha? Apay, aramid tinanakam at tao day ta. Jay, kuha ngamin pare. Kwa nga ni, kwa engkam. Ha? Ibagam tipod na. Gimatangan nyo iti arak. Winarningan kayo adi kay agilaklako iti arak. Kwa nga men, Kapitan. Inaramid mo manan kagawad ko nang. Sorry talaga, Kapitan. Ay, awanti, sorry. Kaya't mo man kansaan, ay agmulta ka. Sige. Agbayad ak. Uray mano, ati multak. Ay, wala. Ang iti may sa kondisyon. No agila ko kantupay, kaya't mo man kansaan, ay baklos miti istor mo. Anya?
Ay, namulta akon kabadong. Aya, No si kantumot nga main. Apay nga min nagpukka-pukkaw ka aya. ay, nabarte ka nga rod, maray. Ay, unay kan. Jak amo tinararamid ko, di arabe. Inton maminsan. Di mo ulitin Ay, sorry, maray. Amok magkay. Nangina ti binayadak iti lisensyak. Isungagla ko aklatan. Anya, ay, nukas na nga raw. Gumata ka man pa iti arak, maray. Mano abot iti gatangam. Ay, 5 abutay. Gulpi ka kaun, maray. Basta di mo ibagbag asabali Wait! Ay, nasaya ata, kadwa kayo ita nga agrundya, kapitan. Rumbeng laeng, tungan. Ay, masapol nga agrunda tayo. Da, anya ngay mananday jay. Nakaarariwawa da. Ay, nabartak diyan samat. Ha? Pasadi 11:00 pa'y matan. Ay, tiliwin tayo nga ron ita. Ay, subli kayo! Ay! Awan, nagtataray di mat aminan. Nagtutubo mat gayam da gijay. Ay, sa dino nga tatigim matangan da iti arak. Kat iti aglaklak ko Ha? Asino nga tayo? Anyat nagana da itang aglaklakaw. Diyak nga ron amaw. Kanya matikas to yun. Husto di ang kapitan. Ang mga high blood kayo kat narigat. Ay, huwag nga agpaiso. Ay na. Na yan aya. Intayo kay din. Ag-awit tayon. Hey! Ay, alas 12. Hey! Nay, andamanan agreryaw. Hey! Ne? Ayun na yung rumor kayo na. Ay, ni manan pare badong Ay, Ay, uwan kina- mat. Nabartak manan datan, tapukaw nga pukaw. Sabi kayo na yan. Diyak matapulan ti pungtot ko nakastoy. Rumor kayo Ah. na naglalaban na yan. Ay, sus. Ay, agpungtot kan nga perperme, kapitan. Kunakan ka adi ka agbartak kan agpukapukaw. Apay, basol ko ya pare. Kit na barte ka, may. Na, Basol ni Mari ko na nga. Tadala ko na nga arak, pare. anya, dala ko na. Wan pare. Ay, naimas mga minti arak no ko. Ay, disturbo ka iti rabi ay no agpukapukaw ka. Ay, sorry pare Agmulta ka. Eh? Sana mabalin ti suri-suri. Ay, sana pare. Kasi namutin na. Kapilitan nga agbayad ka iti multang badaw. Ay, napasubo manay. Nagrawot kan mga men nga uminom iti arak. Ay, just kiki. Diti kastoy abyak. Anya, Basol da ito ni Mari ko anang. No apay nga na naglako iti arak aya. di mo pabasulan ni Marikwanang, tagimatang kamay. Amo naman ngay pare dati aglako iti arak. Aglako pa ilang may. Kahit amo malagayam nga maapay agumatang kapailang mag... Gustaon. Just kika may tuyag. Sa ukasaw. Pakapahay lag ti kastoy. Ay, aganos ka, Inteng. Tasikat ti kapitan. May samot na jay amarikwanang. Kasla saan akagawad. Ay, Imbis atulungan nak amang ipatungpal itilay na kapya. ay, talaga akasta no maminsan. Ay, pasaway. Di na amo ti makibagay. Ang muray no kasta, saya atem latta ti trabahom, Inteng. Ay, una. Sakti kapitan. Ang kasapulan ado sa akida ay aramidak. Anya, Tapno agnakam da. Adda manan pareko tayon, kapitan. Ha? Adya day ka. Dagiti ngay agtutubo dito'y lugar tayo nga buya kan lalaki. Apay aya. Katno agiinom dati arak iti tangat rabi ijay katurturo diyan. Anya? Katuan? Tiliwan may kumay diyan, nagtataray diya kay diti nagpaspas. Makitam day taabunga, ti panaglaklako da iti arak. Un garod, pati agtutubo kat agsyatan. Kunakmat adi kay agpukapukaw no kasta mabartek kayo. Maray. Mangirubrobo ka kabadong. Sala nga siyak tinakita da nagbartek maray. Anya? Uray dagiti agtutubaw. Alinakwam iti arak. Nakita da di taturaw. Anya?
Wine, iso asaan lang asyak tinabartag anang irubuking ka. Ay, oo na yan. Nauma akon amang warning iti kasken ka, kagawad ko nang. Kasya na ka di, kapitan. Ay? No kasapulan nga isaradom ti istor mo, aramidem. Ha? Kwa. Ay di mo amo ti makibagay kan sumurot iti paglintegan iti lugar tayo. Kwa nga men, kapitan. Dakkel ti parikot iti panangilaklakom iti arak. Kasadomot nga ka. Uray dagiti agtutubo, ilaklakwam. Wan, kapitan. Ti pikto na. Kita ma, agiinomdan iti katurturudan. Pakawanan na, kapitan. Somat nga men, ti paggalganan siya, akday ta. Gangganan siya nga. Day takot, paglaingan nyo. Day talabukod yung nga interes ti pampanunutan nyo. Winarningan kan ididamaw. Ita, first offense mo day tuyan. Ha? Iso nga agmulta ka pare ba daw? 500. Anya? Ay no aramidem to pay. 5,000 to natin multam. Ay, nagdakulang ngay paray. Ay, uwan Iso ano di mo liklikan ti agbartekan agpukapukaw. Talaga adakkel ti multam. Di na mabaleng, ore agmulta aklangan iti dakkel, kapitan. Diyak ka sa pulan. Uray 1 million ti multam. Anya? May salaang ti solusyon. Anya dayta? Isardeng mo ti aglako iti arak. Isaradom ti isturmaw. Anya? Ayam, kapitan. Ikan na ka di iti may sapay agundaway, Ay saan na mabalen? Di mo mo ti sumurot iti pagalagadan kat kagawad ka pa'y ngayon. Iso asuri. Ay, nanakwanang, may sakapay matngarod akagawad. Ngam, di mo amo ti sumurot iti paganurutan di ta baranggayo. Anya nga ita, ipasardeng dala ka ngarudan katersenang. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tilinutom apamigatan banang. Sinigang apaltat. Ay, Ay, agaw ka nga rudan ta, mabisin ako. Mabiit laang makatutor kamot Ay, kapitan! Ay, pasensya kayon tasimre kaklatan. Nakalukat mo't nga mintiruangan niyaw. Ay, apay ay marito ya. Umay ko'y darom ne ba daw? Nga bain, kinabil nak ni ba daw? Katawan mo't basol ka. Anya? Itata ada tayo dito'y barangay hall. Dawatak nga ilawlawag mo tinapasamak marituyang. Anya ti inaramid kan ni pari badong ngay. Nabartek asim mangpet idirabi ay, kapitan. Dinamag ko lang, no apay anarabian. Kalat matan ti panangkabil na kanyak itinamitlo adaras. Ha! Ay, jak amo da ita. Ti amaw, nagawidak lang, idirabi ay. Kakayat kon ti maturaw. Hindi. Nga main, ada penasken nga ramidak iti kabigatan na. No kasta? Saan mo nga raw nakinabil ni Marituyang, kasjay? Awan nga rod ti amok ni taparay. Naa. Nga main, napartekak. Iso adya kamaw. Naa. Di nakulawan. Kasano ako naman nabartek ka nga awan ammo?
Idinto ta kaibagbagam itay nagawid kan, ta kayat mo ti maturog. Ta ada aramidem iti kabigatan na. Oh! Paray. Di kaawatan nga ron. Asaan ka nabartay? Paray. Aminag. Kinabil ko ni Tuya. Ta naumaak iti aramid na. Ta imbis ko mapakanin na. Hanggang saan? Ta damagan na pailang no apay narabyanak. Iso nakapungtutak mo na. Iso nakabil kaon. Agpapan pa'y basol ni Marituyang. Saan arumbang akabilem ti may sa ababae? Oh. Malaksid lang No, ada paltog na. Kaya't mo nga agawin kan kwa na. Ngaruda. Anya nga ti makunam itakan ni Marituyang. Paribadong. Ay, kwa. Tuyang. Pakawanan na kumalangay. Aminag. Basol ko ti amay. Anya mo ti makunam maray. Ay pagmultaan tayo ni Paribadong. Wenno saan? Oray saanon, Kapitan. Tilakid dawag. Di na kuman ulitin timang kabil kanya. Naswerte ka pa ilang pare. Agyaman ka. Tanaanos ni Marituya. Kumusta kayon kininana Tuyang, tatabataw? Ayos kayo kadimot laang? Wain kwa raug. Tapno malpasin ti amain. Inamin kaon ti basol kaw. Anya? Kasanaw. Kit agil lalaing manan ni Uncle Mau. Napulaang ta ison ti Kapitan. Kunamlan asino nga kisasaot. Talaga kasi ni Uncle Kao. Nang runa no talaga abasol mau, sirmunan na ka. Iso nga ron nga inamin ko na dagos ti basol kaw. Tadyak kayat ti adupay asaaw. Kumusta nga'y Marituyang? Saan na kan akabkabilan ni Paribadong? Saan matan maray? Ngam ti panagbarbartek na, di nalata maikat. Kanayon nga agbartek. Ay, tinasken, saan na kan akabilan, Maray? Wenmet kit de maray. Tiladyak kayat, nakaar-ariwawa. Ay ket bagbagam lata Ibagam nga awan tinasayaat nga ipaikan kwa na tikastangar aramiden na. Ay namaray, kanayon ko nga ibagaday taken kwa na. Ngam dinak mat ipang pangag. Aganos ka lata Amok, addan tumot pagbaliwan ni Paribadong. Ay, bakwa nang. Nagbastos kan? Nagkunaasumrek kalatan dito nagtibalay kaw? Anya kumangay no kasta. Baak! Ay, kagawad ko nang kunakuma. No ada sursuraw. Agtok-tok kapay. Sakbay nga umunag ka. Agtok-tok nga. Adulamin dahi ta. Pautangan naman iti arak. Kaya't ko pa ito uminom. Sakbay nga aghawid kuha ng baak. Nang rika pa kaon. Nya, kamutay. Isungarod nga imayak ni tao itamok nga datila akong nga arak. Hala, pautangan na kag. Ay sana mabalay. Napan ka nagbartak di banger nga store. Kalpasan na, umay ka dito. Ay jakayat ti kasta. Anya. Agawid ka kidden. No di ka pumanaw. Awagak ni Kwarog. Ay nalabas ka maunay nga agsasao ka nga wala. Ayan ni tatabataw nanakwanang. Ay awanan, nakapanawon Kwarog. Hay, bastos ti awanan bay na tao. Kinabil na kiden. Anya? Ay, idarum ko day jay. Jak mapalabas dito yung inaramid na kanyak. Sige, nasayat day ta na panunot mo nanakwanang. Tadi kat agruam. Agsagana ka ba daw? Ngamain, indarum na ka ni Mari Kwanang, gapo iti panang kabil mo kan Kwana iti naminsan arabi ay. Anya. Apay ngamin akinabil mo, anya ti basol na. Kasanaw kinagrigat mo ngamin akasarsarita. Umututang aklang iti arak. Ngam kunam laki din no asino akalalay nga. Iso da jay nasipat ka. Ay tulungan na mangki dito yan. Ibagam nga dak dito'y balay iti day di arabi ay. Adulamay, di nakman iramraman iti kalukwam. Asawa na. Ngam di naki din tulungan. Anya? Ay sus. Apay, imbagak nga garamid ka iti maday sa kantong patulong kanyak.
Rayagan ano ka? San ka tulungan? Papayaban na kayo ni Uncle Inting iti barangay hall. Ay, diyak kayat ti mapag. Nung matuloy ti darum kanyak ni Marikuana, kayat kaw dito iton balay may, ti pagtungtungan may. Anya? Ibagam day ta kanya Uncle Mau. Diyak laki di kayat tag, subli-subli di barangay hall. Dayamot kasta. Apay, barangay hall da ito'y balayaw. Ay, basta ibagam kanya Uncle mo ngayon, dito iton balay. Kababain mo't no, subliak man ni Jay. Amuyo mo't gayam ti agbain. Ngam apay nga inaramid yu ti kasjay. Saan na mabalin ti kayat mo ang mapasama? Apay kay din asaan ngay pare. Saan na natangkan ti ulom? Kayat mo man kan saan? Ay masapol nga agsango kayo iji barangay hol ka ni Marikuanan. Anya. Padasam ti saan nga umay, nday. Tas siya kung ti mangipatiliwkan ka kadag iti pan nakabagi ti lintag. Ayun na yan. Salbag kay di ti kastay. Ay, physical injury, kan trespassing ti atraso kanyak ni kabadong. Gaputa kinabil na. Kan may sa, simreklat tani di balay ka. Ay pudno ka di pare. Inaramid mo day ta ka ni Marikuanang. Ay, uwan pare. Aminag. Kinabil ka. Gaputan na parte kak pare. Isungay ta. Dawatag ko mati pamakawan na. Day ta ti bagak pare. Ay no bilang ta mapakawan na ka ni Marikuanang. Ay aramidem tumanin. Ha? Agaramid kan tumanan, itidyak kayat. Katkalpasan na. Aminem adagos, basol mo. Sa kanto dumawat iti pamakawan. Ti kunam kastalaang kalaka na aya pare. Pare. Di mat kinunak edikan ka. Saan na saya ati agkabil iti may sa ababay? Ngiman niya nga ti inaramid mo. Ay, amok na itan pare. Salbag. Kung namasaan na nasaya at kabilain, ti may sa babae. Na, Nga main, kabutang mo ni bakit mo. Day tati amok pare. na. Nagsakit mo ti panagsasaong pare. Apay, ada pa kainaigan day ta abanag iti saritaan tayo ita. Ay awan! Natural lang ti kumabil pare. Ta lalaki tayo kay nga raw. Ay sumardeng ka. Ha? Di mo amuti bagbagam. Ay ti kunam kiday. Dagiti lang babae ti kabailam. Pare. Ay no talaga malalaki ka. Ag-training ka man para boxing hero. Tapno iti unag tiring nga ipakitam ti kinalain mo. Ay, kwa. Sorry pare. Sorry mo't Marikuana. Awan ti agas ti suri. Agasam day ta nga arabid mo. Idida mo. Ni Marito yang ti kinabil mo. Ngarod Ita. Ni mat kagawat ko nang. Wala kang hiya. Mbala, tapno awan makunam kanya kabadong. Sige, pakawanan ka iti inaramid mo. Ngam iti may sa kondisyon. Masapol abayadam titaktak ko itang aldaw asaan ka naglako. Gapukan ka. Anya pa iti kayat mo akidawan ka ni Paribadaw, kagawan. Masapol nga agmulta iti may sa ababaw ni kabadong. Anya. Kan, ikarina adi na ulitin pa iti inaramid na. Nanggag mo pare. Anong masasabi mo? Ay, tulungan na kumaa pare. Ay, agasam nga itamay sa ababoy ti multag pare. Aganos ka pare. No di ka kuman nagaramid iti dakas. Ket di mo kuman mapagtingtikas to'y. Ay, kasla mapanunod ko pa yan ti. Ay, yabaw. Ti sana rumbang pare. Ay, basta agmulta ka, peryaw! Paribadong, ada ilakok adakkel ababoy, no kayat mo. Ay, sana dakkel ababoy ti sapsapulag mare. Ay, 50,000 pesos ti bayad na. Apay, damdamagag ay mare. Ay, ada pa'y bawas day ta apresyok. Numano ti kayat mo, Paribadong. Ay, di naman kasarsarita mare. Tanapudot ti ulok. Ay, nakag! Na, pagbagaklaeng, taamok a pinagmulta na ka ni Marikuanang iti may sa ababoy. Masuron ka kin ni Maribanang? Gapulang tamuda pinagmultanak ni Marikuanang. Alis to damit tayo na mangidil iti baboy da. Ay, siyempre takayat damat amalako ti baboy da. Pangala kumangay may tinagdakkel a baboy nga ididil ni Maribanang. Ay sos, no kayat mo amalpas ti parikaw.
Umutang ka iti pagbayad mo. Now, adamayat ngagpautang ka. Ha? Day talaang ti maibaga, badum. Day tangarod tiga pa o napudot itati ulok tuya. Adulaman. Kaasimot ni Pari Badong. Awan samot pagbayad na iti baboy amultan ha. Apay no ibagam ka ni Marikwanang nga ibabawi na laengan. Ay bayam tapno adagunggunan na. Nasayat no agmulta tapno agnakam. Wen ngam awan samot kwartada. Parikot nanday ta. Ay marwam na jata. Tatabadaw, adda medyo basit ababoy kaw. Ay, uray adda. Nuawan mo't lang pagbayad ko iti baboy mo. Jak pabayadan ka da kayaw. Ngimkit day, adda patrabahaw. Agkabiti kanto iti arubaya kiti makabulan. Anya? Dadakkel ba to, ti kabitim. Ay, una yan. Nagdadakkulan na batungay. Ito o nagtimakabulan. Di yung pa'y kayat. Babaan iti dayta, malpasan ti parikot yaw. Ay, lakaya kon ko araw. Kinawan masel ka. Diyak ka ba ilanan, ti agbagkat iti batbataw. O di mayat, tapno agkamasel kayo manayin. Padag ko nakatawang kwarta ni Pare Badong. Awan pagbayad na iti multa na ababoy. Anya nga ta, no tilataktak mo iti may saal daw, ti pabayadam. Sige. Mayatak, Kapitan. Ay, agyaman nakagawad. Ang no ulitan ng tumanan ti kasjay. Ay, pagmultam iti dakkel. Kahit no aramidin na pa iti may katlaw. Ay, paibalod tayo. Agyaman ka, Kabadong, takinasarita nak ni Kapitan. At ilaangan taktak ko iti may sangaal daw ti bayadam. Anya? Aywan, ipagpagapok ka ni Kapitan. Ibabawi ko ti may sa baboy amultam kuma. Ngam no ulitam tupay, ay may san anwang ti pagmultam. Marikwanang. Ay, agyaman na ka. Ay, fix man. Diyak tunul ulitan iti uri asinaw. Tinaramid ko king kamaray. Nasaya at nga rod no kasta. Utang mo nga rod an naimbag anakam kin ni Kapitan, no kasta. Huwag nga raw. Kinagurak ni parintay. Miso mo lagayam ti makatulang. Iso asaan ako nga agmulta kin ni Marikwanang. Rumbang nga raw ngagyaman ka kin ni Kapitan. Wain, agyaman na tuya. Mala, inakaw ni tayan ni parintay. Agyaman ka tasimken ti asikken ka. Kain naasyan mutken ka ni Marikwanang. Ay, agyaman ako unay king kaaparay. Kat agpakpakaasiak. Pakawan na kumaaparay. Ikaray, agbalbaliw akam. Win. Agsingsingput akong paray. Di mo sayangan da ito'y agundaway, ngayon paikukin ka, Ay, uwan paray. Hey, kakit agtrabaho iti bang kagyukin ni Marituyang. Sana da ito agkabkabit ter aramidam kan agbarbartak. Amin nagmikidi basol ko paray. Iso pasensyanak ko man. Pasensyaan da ka. Mga no itong madamdama, adaman madamag min asinipat mo dita babae. Ay madiday ta. Ay, saanan paray. Gaputan na kaamiris ako. Ay na, tatabadong. Umanay kuman ti sao. Saan arumbang agsipat ka? Anya nga ita, umdas apakaibarbarangayam data. Kan pakamulmultaam. Ala sigay! Diton, tinagyibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo Nelyasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Dinawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon.
Agyaman ka ba itingkay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Amin anak kaawat iti tupad na. Agtrabaho iti tindis. Ay, sapay nakaawatak matlang, kapitan. Di ano sa mat agtrabaho iti tindis. Tungan. Pagtrabahoan mi ngay. Ay, agdalos kayo kadagiti dalan ken igiti kalsada. Ay, kasjay. Agyaman kayo kiday. Ta tindis laang ti panagtrabaho yaw. Asino nga iti mangidi ulo kadiya kami. No dito'y abanda ket ni kagawad kwanang. Oh, di kaya agpatay-patay. Partakan niyaw ti agtrabahaw. Wow, marikwana. Ay, awan ti agis istorya ka na kayo dita Agulima kan agtrabaho kayaw. Ay, awan ka naman ti agi-istorya kakadwa. Pag-ulimat tayo na yung aslabreto. Oy, agulima ka dita. Nagado ti saom dita. Tikit di pa nagtrabaho, ti into naram. Ay, una, inakwanang. Hindi. Anyamat dito nga, inakwanang. Anya ti kinunam. Awan, ina. Ay, sige ay. Panawan kayo pa'y dito, tay nakagtugtugaw dita sirok ti kayaw. Agtrabaho kayaw. Ay na, naimbag pa'y ni Marikwa ng tungan. Masurunak to pa'y tagman, mandir ti aramiden na dadjay. Kasjay gayam ti may sa kagawan. Nalaing nga agmandar. Ungarod, piling bus. Imbis nga tumulong nga agdalos. Agdalos ayamot ti kasjay. Nakapayong, nakaboots, nakadisintay. Bus nga rod. Ay na, gapo tamay sa nakagawad, kunam laki din no asino nga agsasaw. Mas dawak nga rod data nga. Ho! Nalaing da nga ag-imandar, di da matumulong. No kayat mo amalpas adagos ti trabaho tayo, tumulong kan tungan. Ay, marituyang. Kanday takadwam ditanay. Umay kayo man ditaoy. Apay kaday, marikwanang. Apay nanakwanang. Saan nga ado ti sao? Umay kayo kunak. Partakan yaw. Ay, ako dito nga ina. Agtrab-trabaho kami, ina. Wanmat nga paisaw, marikwanang. Sikat ti umay dito'y ayan may. Kanya ti ibagam. Di mat imbagak itay kada kayaw nga awan ti agis istorya. Ha? Ngam-apay ngay. Agis istorya kayo mo't adwa. Ha? Ay, ikwa maray. Ay di nakawagan iti maray. Kagawad kunam kanyak. Ay wun kagawad kwa nang no iso ti kayat mo. No awadak iti serbisyo. Wan awagan nak iti maray. Ngam no adak iti serbisyo. Awagan nak iti kagawad kwa nang. Mawatam. Ay wun naawatak kagawad kwa nang. Kat sikamot dita tungan. Ulitak. Jak kaya ti agis istorya. Nagruna pa'y no siyak ti pag-istoryaan yaw. Una, madaydayaw nga kagawad. Inteng, papanam? Ay, inakita, no anya pa'y ti mabalin at trabahon, may. Anya? O, nalpas amin ang matrabaho. Agdalos kan agpintor kami, pa'y. Anya kumangay ti pinturan yaw. Dagiti waiting shed, Oh. Nasaya at matkit day. Tapno di dako na abaybay am ti barangay mo. Masapul ana pintas ti igid ti kalsada tayo kun dagiti dalan. Ay, wunmat inteng. Numabalin pa'y kumakit, uray ti ugali kan aramid tayo kun papintasin tayo. Hey, mabisina ka. Wala din mamirinda tayo. Awan ka no agsasaw. Ang trabaho kalaptan. Ay, adulamin mo na ita. Trabaho nga. At tamirinda tayo. Ngum nakatulog sa mutin ni kagawad kwa nang. Ay, karingan Ibagam nga orasan di pa nagmimirinda tayo. Awan ka no nga ron ti agsasaw. Wano agi istorya ditaw. Di pa'y kakarkaraw numapangkuriingan. Ay, manjak. Mga mindaytan nga ugali ti tao na ya. Basta trabaho tayo laptan.
narigat ti maungtan manin ditoy. Kasla kayat kung ti agpukaw ditoy. Hiya po ya. Na, aguli magkakaday, ang mga numakariing ni kagawad kwanang. Ni parinting aya nga may tungan. Dada ije sa bali nga sityo. Ije nga agdaldalos damat. Kanya. Para sityo nga minti, panagdalos tayo dito'y lugar tayo. Ay, sumulagaya ma. Dito'y ayan tayo nga sityo, kat ni kagawad ko ng ti mangidyadyaw lo. Dadaulo mo asadot dahi ta. Dahil lang maturog mo ta muna. Nalaing pa nga agmandar data. Kasla nga road bus. Kasla kayat kung ti agawin mo kastay. Ay, sana. Ilapas Ilapas tayo dito'y trabaho tayo dito'y tatabgadyong. Ay, agkakapuyak pa yun, agparot ka na gitiruro. Oh, mabisbisin akaw. Ay, kasano nga min amal pasyo adagos ay ati trabaho yaw. Ha? Nay, sumanao kayo istorya kayo mat nga man. Ay, kagawad kwa nang. Ay, jay. Ay, saan nga min akasta ati panagdalos yaw. Dalusan niyo anay bag. Ay, kwa. Oy, partakam, di ka agkapoy-kapoy. Masapol pa'y lang, aya nga ibagak, ti aramidam. Ay, nya. Na, si Kamot kabadong, apay. Kahit anya. Anya? Aso? Anya? Manok? Wano anya? Kabadong? Alawan. Anya ko ma. Kagawad ko anang. Kasta kumamot tapno mayat adenggan. Inton maminsan, saan ati merienda tayo dita ti aday ti panunot mo? Anya. Partakan nyo kiti ti agtrabaho, tapno ado ti malpas tayo. Ha? Nagadu pa ti matrabaho dita. Day takid din merienda ti pampanunutam. Na. Muston, aguli mo kayo, kat ipasnak yu ti agtrabaho. Nawatan yaw. Ay, Wayne, madaydayaw akagawad ko anang. Ngala, umay kayo dito yun. Tagmerienda kayon. Wen madaydayaw nga kagawad ko nang. Kalpasan na. Mabalin nyo matan akan ng tibalon nyo dito. Wen, apo kagawad ko nang. Sige, agawin akbet. Tay supay ti mapaglakwak iti tersinak. Wen, kagawad ko nang nga madaydayaw. Agsubliak to dito, kalpasan ti pangal daw, Ay, masurunak at talaga kin ni Marikwanang, Maribanang. Nay, ay, apay aya. Jak amaw akas tati aramiden ni Marikwanang kada kayo. Nabayag ako nagdaldalos iti ruot iti bangkagmay. Ngam isuro na kanuki din iti aramid. Ay, nakarumutan ni Marikwanang nukasta. Ayun amaray. Masapol kanupay akagawad tiyawag kukunkwa na ijay. Anya. Sabagay, pudnumot kit di akagawad. Ay, nabayag ako nagdaldalos iti ruot iti bangkagmay. Kumpara kunkwa na, aday talagigyan iti tersina na. Ala, cool kalaeng Marituyang. Bye-bye, amo. Ay, masuruna lang nga may maray. Pudno ti imbaga ni nanatuyang. Anya? Uray, siyak to bakat masursuro na kani kagawad ko nang. Jak amo akas tati istrikto na dayjay akagawad ko nang. Katno, iso mati nalaing nga ibaon. Inay na yun yung tumat DJ nga. Ay, sana mabalinday ta. Awan, makapadismayan no kasya, kapitan. Di pa'y kidin adam ako na kanyak ni kagawad ko nang. Kasaritak to man dayjay akagawad. Hey, maday, tikas ka ni Marikwanang akagawad pare. Ha? Mangiruruman lang iti pada na ataw. Ipagbagakon pare Ay, talaga gayam nga ado kay agimura. Talaga may pare. Ado kamay, amasuraw ni taramid na. Ay, unay mo daytan akagawad ko nang. Di pa lakit agresign. No nauman iti trabaho na agresign na pare. Ay, bayan pare, kasaritak man ni kagawad ko nang. Ay, rumbang lang nga pare. Gapot agtuptupad kami. Kas Jackie din, di pagpakita na. Uwan ngagpaiso niya.
Apay nga, akas jay titrato na kada kaya. Tinasaya at mapan mo ngamin bisitaan ida iti pagtrabahuan da. Sana yun? Bakit kin lalakay dan? Anya, Amudan ter aramiden da, ta sanay dan. nuwen ang kasjay mo't ti mapaspasamak. Noon niya mo tinaknakan ni kagawad ko anang Ay saan anasaya at ti agaapang nga agkakalugaran, inteng. Tilan tumit aramiden da. Una yun. Oy, tunggaan. Umay ka man dito, itapayungan nak Ay! Partakam, di ka agpatay-patay ka na'y nagpudutan. Ay, una, madayaw nga kagawad ko na. Payungan na. Tagsubliak di ta tent, tungan. Taiturog ko ba set, wan? Ay, kagawad ko anak. Shh! Bumangon ka. Huy! Kapitan. Sika. Siyak mo't na talaga. Nakaturog akong matgayam dito. Yan, kapitan. Nya ngay dayta. Busy dagiti kakaduang magtrabaho ng nakauldag ka dita. Kasla ka, bus? Ipadpadas ko lang mo ta. No kasano, tirik na tiagbalin abos. Ti ko nakit idaulwam dagiti tupad nga agdalos dita. Ay kwa, kapitan. Nung ngay tumulad da iti aramidem, tamaturog damit. Ay, saan? Taong tak-ida. No kasta ti aramiden da. Ay, agsardeng ka man. Saan arumbang ti kasta nga aramid mo? Ti kayat ka. Idaulwam ida nga agtrabaho. Saan ka akas labos? Ha? Saan nakasta ti aramid kada kayo? Ang mapay nga. Sorry, kapitan. Sorry. Kagawad ka pa imit. Inton sumaraw na. Di mo ulitin ti kastoy nga aramid mo. Nang runa, kadagiti tataaw. Wan, kapitan. Paliwam ti kasta nga aramid mo. Madi! Di kagda nagtabinaga ako ni kagawad kwanang tungan. Makapaawan gamin ti ganas nga agtrabaho da dyan nga buwa-buwa Ala, ituloy ulat tatag trabaho tapno malpas. Ay, una kapitan. No ulitin na pa iti aramiden na akas jay. Ay, ipulong yu adagos kanyak, Ay, una kapitan. Siyak ti makaamu ka ni kagawad ko nang no ulitin naman ay. Sige, kakadwa. Tasyak, ti agpintura dito'y abandawan. Malanga road maray, tasya mo ditaw. Si kamat, tungan. Agdalos kayaw kadagiti pader ang mapinturan. Ay, sige kagawad. Mabit lang tayabuyak doon tatabwed yung. Sige, masapul nga agtitinulong tayo nga agtrabaho. Una, madedeyaw nga kagawad ko nang. Ay, madamdamalaang agmerienda tayo. Ay, Sige nga rod. kastati kayat na'y madaydayaw akagawad ko nang. Ikaten yun, day tamadaydayaw akagawad nga bagbagayaw. Kayat ka di asawan day ta. Amabalin kan nga awagan iti maray. Wan, marituyang, nagbalbaliwak nga minan. Ay na, agyaman kami nga rod no kasta. Marikwanang. Busy ka ita kagawad ko na. Nag-overtime ka pa'y. Ay, ewan, kapitan. Kasta ati, mangilid ako na da. Naamiris ko nga men, apod no dagiti imbagam kanya, kapitan. Ay, nasaya at no naka-amiris kan. Ay, panunutan tayo. Dagiti kalugaran tayo tinangibutos kada tayo. Iso rumbeng laan. Pag serbian tayo mo't ida. Ay na, kagawad ko nang. Saan ngamin anasaya at ti aramid mo? Nasayat mat, nagbalbalo ka. Ala sigay, dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Yesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puklay.
Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.